Majka koja je istraživala smrt djeteta 42 godine posle ekshumacije je ostala u šoku jer se u kovčegu nisu nalazili ostaci njenog sina. Lidija Wright, 68 godina, rodila je sina Garyja 74. godine u Edinburgu. On je samo 7 dana posle rođenja preminuo. Kada je pitala da ga vidi posljednji put, dali su joj neko drugo dijete. Rekli su mi da sam patila od postporođajne depresije, ali to dijete je bilo plavo i veliko. Moj je sin bio sićušan i imao je crnu kosu. To nije bio moj sin, kazala je Lidija. Lidija je godinama istraživala šta se dogodilo njenom sinu. Imala je i uticaj u Škotskoj u razotkrivanju bolnica koje uzimaju organe iz tijela preminule djece za istraživanje. Vodeći ljudi škotskog zdravstvenog sistema bili su prisiljeni da priznaju da su koristili takve metode, piše The Sun. Neutješna majka je počela da vjeruje da se slično dogodilo i njenom sinu. Sve što smo pronašli unutra nevjerovatno je dobro očuvano. Bebe u kovčegu nikada nije ni bilo. Nema kose unutar kapi i nema ostataka tijela kao ni kostiju unutar kovčega. Nije tamo nikada ni bilo. Tako nešto nisam nikada ni vidjela, kazala je Sue Black, forenzičarka koja je vodila ekshumaciju. Željela sam da dokažem da nije bio u kovčegu. Kada to mogu da dokažem, onda mogu i da borim za njegov pronalazak. Željela sam da nisam u pravu, da me nazivaju starom glupom ženom, ali čim je Sue pomjerila šal, znala sam da nikada ništa nije bilo unutra, kazala je Lidija, koja dodaje da je bila dobro upućena u skandal sa dječjim organima. Sada želi samo da zna gdje je joj sin, želi da zna gdje je i da mu oda počast u miru. Uvjerena je da njen slučaj nije jedini, a sa njom se slaži i forenzičarka Black. Ovo nije jedinstven slučaj, jako je dobro izvedeno, mora da se pokrene neka istraga, kazala je forenzičarka. Istraga je i pokrenuta. Iz Edinburške bolnice potvrdili su da istražitelji pretražuju dokumentaciju.